Hello everyone. Ko ku humen ge whae ku breakfasti pe te uaki lele atu e ku ki I breakfasti whakataha mo e ku atu e ku whae politiki he pe tatawai pe ku sa ia hataha ai pe ikai para kora sei he ka ko pau ke uhao wia o whai eco breakfast. Hey? So when I do my breakfast, I will come out of whai be mo ko politik. Hey? Pakapawo ko ikai ke sai ia I hao asihake pakipuri ako al o te fuhoha ako he ko fo I pau breakfast aku ia elele. Hey? E whai e foi pau breakfast ako pe whai mo ko whai mo ki politik, he? Politike aku lea pe mau wahenga tonga taponga fulu, he? Tonga taponga fulu ko ia pe ko popolave ai ka te whakatau hoa mau pe e ko popolave ki he e ko bar breakfast, he? Kai ke hame te hoha au ki ai I e politiki, tokanga pe wia ka mau tolu ke mau tokanga a number one ko koi ke mo uilele. He? Ke mo uilele ka ke lava o whaihongai whatongia, he? Ke whamiri, ke siasi, everything. He? He ka pau he kai te ke mo uilele ke whai e foi mea ko ia. Then what is the point? He? What is the point? O ta tau pe mo kuanga wha lea ke kakai o pe mo ngā ue mo tō tāna ke pāanga pa ako mo mate ai ha ta ke he ia o have fun hono spend e mani ko ia. He? Pe ko whanau, pe ko ha. He? Pe ko hata ka ko. Hu mai au ia he bongbongi ni ke whai e ku breakfasti mo whai e ku politik. He? Pag mo ilo, ka pau e pe mātaha tu ko ene politik sa pate kon ko lea ta talat. Sayang e politiki sa pate akuia ho mo wo ko toki fale lotu osko ia pa mo lere mai katoa o no foi ana heu o kona ai mo hai fare ai o mo kata. He? Kau politiki at le vauia he online ni he ku mo ilo nengo ne sapate la he anga politiki he sapate mo kau Facebook ka he sapate kau hu mai le vauia o fai ek breakfast because I have my breakfast every day pe ateu kau at le vai e ko popo watu ki he kuki I kantiteiti ki tonga tapongo fulu kapelan mata. Mei lapa. Ko kapelan mata ai e hingoa mata apure ko tongo. He? Nā ku tupu hake he ku KCE. He ku KCE ko hingoa mata apure ko tongo na I he lahi he ku tamai ko ia na e tongo he taimi ko ia. He? Pe kia te tangata e ki ko ia, pau te alot ki tonga he mate tamai ko alot ki tonga ko tongo o e aho ko ia, ko motua ko William to. That's how I know. He? William I mo unga. Ko alot ki tonga, ko ia o hingoa mata apure mai ko e I he tongo. He? Pau te alot lewa ki mui ni mai ai koe pekia e ai motua ko ia o ko hingoa mata apure mai lewa a kapelan mata ko ia o tongo. He? Ko ia o tongo. Pe au lele mai ai e kapelan mata I he tongo. Ko tuko e tainimi ko kapelan mata tu mai ko e candidate ma tonga tapongo fo. He?
Ko ka pelan mata na taka ofi pe ia I he patoa ia Crispo hiva ia sia osi. He me kau nofo holo ko ia. He ko ka pelan mata na mui holo I he whakafofonga whare a rea tonga tapongo furu. Aina o pare mia he tainimi. He atui o ne toa. Taimi kona e asma ia ka pelan mata ke hoko ko e kantiteiti. Na e punakaki ha ke peka kai o tala o monau pehe. Monau pehe, e toi heke pe ia he ko toko taha na e mui ia tui o ne toa. I'm not so sure, mahalo ko kapelan mata, ko e sekretaria ai atui o ne toa. He? But anyway, ko e anga i e taka ofi ko e a kapelan mata I e ne tui patoa, na mui pehe holo. He, paku ia I pe e ho tau kakai, ko tau kakai pe foko ku nehanga ko e o tuku hiko pe ho tau tō. Ko tau tō la paha, ko tau kakai pe ku nau tuku hiko ko tau tō la paha. Ka ko asma e pongpongin ke fai e ku pa breakfasti, mo popo lawe a tau ia, ki he anga ko tau kainga la paha, mo tau tuu ko tau tō la paha. He? Tau tau la paha mantui, tau tupu hake kato pei la paha, tau fe ilo ngaki pei la paha, taki taha ilo hena e kai ke pehe o wā mama o e whe lue aki olo. He? Ne kike oku keke wā mama. Pehe toi hange koen koe tu koe la paha. Koe tu koe la paha, o koe e kauhala taku I lau. He? Koe e kauhala taku I lau. O koe e kauhala pua. He, mo manatu taimi goe ki ia ka hala pua paku ilo pe he toko taha ko toa na tupu haki ka hala pua ko fe nau to. Na ia lewa mo ka hala fonua tanu. Ai lewa mo ka hala fonua tanu pe ia lewa pe ai ko ka hala fonua tanu, ka hala pua, ka hala taku I lau. Ko ka hala pua na tana ki at lewa ki ai a lere mo tu akol, he? Mantu I o tau vahe, o vahe manga wha. Manga wha, na kei ai ako foi manga wha. Na lere pe whahai katoa kou tu e Apsias Katolika, whahai koe ki tahi, ko kau hala whanua tānu. Ko whanua tānu ia. Pea kau hala lewa koe ki uta, na e mawae ua lewa o iai ai kau hala taku I lau, mo kau hala pua. Ko mau tolpe la paha mau ilo mau taimi go e na mau tupu ake na hono vahe I pehe go la paha. No vahe go la paha. Pea hao lewa me iai a e whakapoloka na e whai lewa ai whakapoloka ai o iai go ai poloka Seas Katolika poloka uluaki ke poloka nima. He? Paku ilo ka tope mau tolu, mau whangi feitu, mau nofo ai koe I la paha poloka uluaki ke poloka nima. He? Mau ilo ka toa pe e mau tolu, aho mau vahe koe I la paha, mo whangi kongkonga koe ia. He? Morning Brian, he? Morning at ke taka tope wafe mau ki laivi koe ni, ke ta popo tala noa whai pa breakfast, mo whai te ku politiki, he? Pea, koe tu lewa ko iana e pehe. Ko tu a kolo, na ui pe ko tu a heri, o kui e he tai nimi e mau tolu pe whanau, he? Kai ke ui e mau mātu a, ui pe mau tolu whanau ko tu a heri. He kono uhi ngā ko tu a kolo, tā naki e whanki I kaureka talahu I lai taha, mo e whanki I kaureka, panau toi poto. He? Whanonga mai pehene. Kaureka e kuonga koe ni. Taimea koe nei lea aki pe kakai kolo to kolo, ko nau tonu na nau poto panau. Tainimi, ko oi kakai ako iai muri. Ko na tori muri, ko hina na oma na tō ako, ma oi whakalaka panau alu na tori muri. He? Kai tupu hake rewa ki I mau tua kolo, a tua heri. He? Whanki kakai ko tua heri, me ako nau poto. He? Nau poto, nau toe papela,
He ka sio mene whangita mai ki penau ka taia. Pa ko au pe ko ku alu koe ki tonga. O ko wheo hi awe mai whangi matakari koe ni. Mai whangi ka leka iki ko la paha. Ko ala ki tonga o wheo hi mo nauto. He kono uhi ngai. Ilo e nauto lua, ka koe ka ngā ilo ki nauto. Koe ke ngā ilo ki nauto. Pa koe nau sio mai pe nauto ria he ki laivi. Na o sanga pe nauto ilo ko haia. Ka koe ki whanga ia o si ilo i ki nauto. Paku mau friend he Facebooka. Mau friend he Facebooka. Ka o kui ke nau si hanga o e au ia o ilo ki nauto. Te toki sioiwa nau whangi profile o ilo ko hai ki nauto. Pea te tala noa pe mo ai e ku shaky. He ko e ku pāprik whasi en ko live he pong ko to. Ko live he pong ko to whai pāprik whasi. Pa kai ke lao ia pe whai he whiha. Ko kolo aha no ai. Pa ko mau re vai au ia ai ho whai ngā maari e ko e hō mai au ia. Ko whiri whare area o whai i he aho topule lulu. Topule lulu kon ahtaha walo o Novema. Whai ai. Pea te poli tikia. Mahi no i peta o taha kotoa. Ko au ko tautu i he patoa Australia, i Australia. Where ka patoa whuki Australia. Ka koe ki nau, koe ki toko lahi ka kai nau anda mai ki he patoa Australia. Ko hi ngā koe nau hoko mui koe i he patoa keke. Patoa tāna paanga. Pano patoa ha. Patoa o whake masiva. Patoa ki he flower. Patoa ke tongi tupe. Nana to mui ai ilo au ke pehe patoa. No ma o pehe patoa aku i he popo ki tong. He koe patoa koe hap me tong. Koe koe patoa na whau murini, ma murini. Manatu koe pe tau e tau u party whakatemo ka lati a tau tongo e tau party, political party i he ufonua ko tau no whai. Pea o tau osi mahino pia ka tau tō. So, lele ma koe e ku kau koe i he patoa, pa kou pou alahi, pa kou ta utu i loto i he ngahi chatroom, mo he ngahi Facebook grupu ai patoa, o kou kau he mini ai. Kau lapaha kona o kumau e ti mai ki he ngai grupu ko ia, kou tuku mo toki loto ki ai, ka kou ilo o kumau oppose, ai me ai patoa whai. Ka kou tuku mo toke mo woki loto ki ai ke hui ke mo sio, o koe ke tatau e mea kou mo woko whakamatala, mo mea kou whai he patoa. Mo mea kou whai he patoa. Ko patoa, tau tupu hake katoa pe i tonga, hako i tau toho tau o api ke tau mui, ki he mea koe whai to tono. Ka whai halahata, i ta lahe tau mātua. Whai halahata he ako, tae pule ako mo whai ako ke au. Ka whai hala he ako sapate, tā he kau whai ako sapate, whaitu o toa pe. Ko te algo ke he lotu, ta utu koi whare lotu, ka ku te whai ha mea noa ia tai he, o ku laka mai kau tauhi koi whare lotu ano, o ka ia koe nau ki toko. Tā, me koe ke kui o ni mamo. Ku ni mao, hangi mu o ki whare lotu, o te sisi o tā kai holo. Pehe anga koe tau tupu ake. Pea, kuonga whakoi ni, si matiat katoa e whangakui, tan nau tori loma. Kam ata ke osiat mo whangata mai, mo whangawhae. Ko whangawhae, whine mātua ni toko tolu, nau ke mo ui katoa. I lapa. O koe whine lahi, o koe iai kau manu hapai, a maha. Pea hoko le vai whae, o koe au iai mautolu e kau lea rea. Pea whine rewa ho no sisi taha, o ku iai e kau tuifua, mariki e kau tuifua. Pea, nanof loa pe lapa. Koe ku tupuanga koe he whae, koe whae, koe tataka motong. Pa koe kau katoa koe kau whakaiku katoa koe tataka motonga, koe familia e whae. Familia e whae pa nau ilo katoa peki mautolu ki lapa. Mo e whae, he ko whae, ko whiwhine, whanonga he waha a he tau hika, he tau whamiri. Pea mo e konga e whae,
family whae na nof ki hoi. He ko hoi nai hoko e koe nai tu wai api uta kau tataka motonga. He? Pe ha oi pe na to nofo e api uta o kia ngou e alo i pe ak na nof na to lotokolo hoi. He? Na nof lotokolo hoi na e ki tamako. So ne katoa koe ofisa merino ia mei hoi ilo a pe takotoa. So ne katoa ko spekia. He? Familie whae alu mea ki tala fo o ke kau ofai ngā ui tala fo o koe familie e ki e kui. He? Kau ofai ngā ui koe tala fo o. Koe familie rewa e tamai, no, I stay with my mom. So familie koe e ku whae o kui iai, he ne whaha i tamai ai kau moa taane, mo kau siri, ana o ku iai, tupou siri, pātali siri, he? Ko kau siri a ko uhinga ki ai. He? Lahi tahai tamai e tamai mo tu ako petelo. He? Pea hoko ai e mo tu ako siri, pea sisi tahai mo tu ako moa taane ai o ku iai e kau whainga a koe tainimi. He? O ku iai e whainga a tainimi i Sydney ni be. Ko tonga, o whainga a, koe whainga a, o ku he whae tangata sisi ia a ako. He? O ku iai whainga a. Pea koe hae ako nina nau, nei whi awe aki pe ia nau tolu pe whainga a. Dipeni pe me i hai whakanofo mai he no bere maukolo. So that's how it was. Ai anga koe tuu koe ai ku whamiri koe lapaha. Koe connection iai e ku whae ki he kau, ki he mātua. He, ki he whae a ka pelan mata. Connection lewa i he tamai, ki he tamai a ka pelan mata. He, ki he tamai a ka pelan mata. Koe anga e mau no whona pe. He, pia he whamiri lewa i tamai eni o pehen. Ko tamai, ko ene tamai ko hau me wawa. Ko omi me wawa. O koe ke toi nofo kau, mau ompe mato nofo i lapaha, mau tupuak pe mato kau lapaha ki mau to. He, ma no foi be la paha ke pehe ia to e pehe wa ma connection ki vava ka ko vava u ko api ko e ku kui o ku tu uai o ku ui ko api ko niwe ai o ku iai nai fai ai ai tuku ko ki lang he ai api ko ia api ko niwe tu ilo to vava ko hai pe vava u si o mai tala no ko ni ne ilo api ko niwe fe fo i e ria ko tuua e api ko niwe. He? Api nei ha mea e kui. E ku tamai e ku tamai. So, that's how it was. Pea hawlewa koe lapaha, o ku nofo koe api, nofo anga e ongo mātua e tamai e api ko ha mea, mo e api ko whakaete ete. He? Api ko ha mea, mo e api ko whakaete ete, koe api a tupuha ke ai, na mau tupuha ke ai, ai ongo mātua e ko tamai. He? Ko api ko ha mea, ko api ko whakaete e te, ko api o kalani walwhatofi. He? Ka na iai e kukuia. He koe ha? He koe kukui ko whewhine na iloa. He? Na iloa e whewhine ko e ni e whae e ku tamai. He? Ko first lady ia. Ko tongo ia. He? A Queen Charlotte. He? Ko kukui ko whewhine na lea. Whakamatapule i palas. He koe matapule ia Queen Charlotte ai whewhine ko ni, whewhine ko Maria Latai. He? Ilo pe he tako toa. Ko whewhine ko ni, ne tohi e ia mau tohi ho hoko. Tohi e ia u tohi ko ia. He? Tohi e taha o ku ia. Ai tohi ko ia. Pa kou sio ai ki he ngai mea kou hoko i tonga taini. Kou sio ai he ngai tohi ko e ka pālangi, he misinare moe hafua, ka woa te lotu ki tonga. Ka kato ia i he tohi koe. Ha tu i tonga o tonga ka kato ai. He? Tu i tonga hono fiha, mo tu i tonga hono fiha, ha ma ke taini. He? Ha mai ki a ngalu mo tutulu mo princesi rikuta. He? Ai tohi o hoko koe ni, o si ai pe mo i kala ni walo e taini mi, ka aku te kei ke hoko atu. He? O fie ma o ha taha ke ne anga hoko atu. Ka mo ilo i tohi e kei ki toi awa ka taha. He kai ki toi awe o ka taha, maka a taha te uawe ki ai, ha toi hoko ha taha koe tongo i o mau whamiri, te uawe tohi ki ai.
Pea koe anga ia tu koe family koe eku tamai. He? Koe family ne tamai, koe fae eku tamai, na toko ua pe o tau te hina. Ai, o kui ai kau watu vei. Ko sisi i koe kau watu vei koe tataka motonga. He? Pea lahi taha pe kui, pa koe ki fae, o hono te hina a asiri ka koe o kui ai kau watu vei koe tataka motonga. Pea nei ai le mai motu ana ai ko na pusaki mai ko na tonga ane aena o ku iai a finau pasiore ko na ilapaha o ku mari pea mo pasiore aia o ku malolo ai hau he musio ke ka mata pule ia kala ni wa he ka mata pule ka ni wa na no foi la pa ka we ki motu aki tama kon gotongo he ki mata pule kala ni wa he ka ko sio atu ko ki la paha e na nofo e ka mata pule ka a langa maka o ku ia e makalanga hiva he o ku ia e malupo he malupo na ie lahi taha e tamai he tupu ake he tai nimi o ko ilo ko e malupo o ku i he makopuna wa afkaka makopuna afkaka ai ko lau tere ia o ku matapule o ku ne iai ko hingo malupo o ku iai hingo malupo e taha na whakanofo i Nusila ia ante luturi he iai e malupo ai taha so ko e anga ko e ku tupu na tupu hake wea pauha awau ki Nusila na e kai ke i loia ho mau he mau e au angahi u me aku hoko i la paha na aku ilo i e aku alki tonga mape he te alu ki tonga mape ka te ilo a historia ko tokolo he pana aku alo ki tonga me me tu o to tolu he ta ko algo ki tonga na ilo lelei be utu unga api o ka kai ko la paha he api o siu motala he api o etna mohala api o vito api a yaya sa ne kautai he api e kau leone he api o makalanga hiva api o William To api ko to ka la pana ilo le bea taim ko lue ai he hala ko ya he ko taha na le me le holo la pa ka alba lue holo la pa he ku te o se la ia pe tai lue la pa ko la pa ko fu kolo la he te lue pe tai to akolo o se do i dia he to ya fe ke ka hola ta ku lau te lue moto tatapiri he ko yanga ia ko me now alba no foi la paha lue ke wi ke whakalea ke taha tope moilo mau api ilo ka tope ka tua ko lo mau api he ko ke nau tale nau dole to ko ke nau tale nau to ala ko whakalea ka hai but that is my natula ke whakalea ke taha to ke kokau nga api taimi ko e na asiare i pe ho mau api asiare matala te au he mo fu asa moa api ko to pe na a i pe pa tu pe na po e na a ko fo i wai pe ta na lere ha a ko to fo ta pa fa ho to api he ko te felele pe ke api ko te lere pe hui la lo wai a he pa mana tu falere ko po uri ko wai a mai api ko te lere pe e fia he a ko ia he ka ko ia ngai te ala na pe he no fo ko tai mi ko i la pa ko te lue pe he ka ko fie lue ke api ko hu hala no to pe puno pe a u ap ko al ke api ko he ka kuri ko te kai tolongi pe kuri ke au ka te alu ki ta ke api ko na ke ita ma ta haia pe le re ta ke polisi he tai nimi ko te alu ke ki la pa a e api ko to api he a i ko u api Kaki ala tata ala ke ngowe tantane ap ko ta ke polisi. He? Ko ta ke polisi. Ko hinga ko ala ke na ngowe. Pe ko ala. Back in the days la pa te lue nga to. Te fe albert fuyono ilo ko to e ka kai ko ha fuyono. Ko fuyono o tu u e ka wala ta ku ila. He? Ko te fe albert fuyono ko te tu pe o hanga ki fuyono te lue pe api whakahu te huat pe api ko alge api ko he? Huat te fi api ko mau api ki fuyono ko huala loto atu he. Huat pe mau ki apsias. Ko la paha ko tu akolo o wia nau fale lotu. Ana ku tu wai holo te beauty. He? Ko holo te beauty tu i tua he. O tu i tua kolo.
Hala te beauty. Pako te tu peko mo mau api o lue ko hanga ki fuion. Ko hu hala loto ato he api, huat pehe mau ki apsiasi, huat te apo leo ne moa, huat te apo akesa, huat te apo tomtila, huat te apo kavapere mo fifita mo tamtamu. Kolo se foi luo, fuion. Na eanga pehe nofo alapaha. Ko e te fie lue pe ki tahi o fuakolukalu. Ko te tupe to api hanga ki tahi. Ko te lue pe lue katoe u api ko ianga tonu ki tahi. Ha tonu ki tahi o alu fuakolukalu. Ko te foki mai pe lue hanga tonu mai pe. Ko te pe te to takai he hala. Ka lue hanga tonu mai ki tahi u api ko os mai no ko toa pe ke lapa ko toa pe. Ko kauleka ko lue ki tahi fuakolukalu. Ko ke ita mahta hai pa ku fatai meni kalau se pe mau to le lue ko ki tahi o kalau se hanga ton ne va ai pe to api mo na falai talo ave ma to ta fuakolukalu os ko ma long mai tag to akol na pe he hanga ko nofo tai ni mia ko si o pe ki he ko to akol ko le ma fanki hala ko to akol ngai fu lo nge ha tan pe tu akolo pe mafangia. Na mau tupu hake tu akolo, na mau tupu hake tu akolo si ai pe ape mea ko fale lalang. Ape mea ko fale lalang. Ape mea ko papa ko kaanga na tu ai ko fale ko kaanga. Ko ni ko ai ke lau piski ai ke pe ko ai fu holo ke ai ko ho ke ko fale lalang mo fale ko kaanga. Tu ko o vale. Tu ko o vale la pa. Ai ke mahino na tawanga pe tau toria he si oi mea tu koe ai o vale mo manatui mo manatui tau tu ko tau fu api ako ko lue ko ke ako pe ku lue hake ke hala we ka tau o ha we ki taku ilau kai hu hala loto ka to mai be u api o tu i taku ilau tu i taku ilau na be alo tai nimi mo ko ngani no foi whakamau i no foi sioki no foi sioki. No foi sioki. Ko la paha. Familie whae. Ko no foi no sio he Facebook ka ho mauto onga. Ho mauto onga. Te ure hanga tono pia. Magelani. Ko tamasi lahi ai lahi hek whae. Ko o lea mo o lea ta e uwhi mo o kape holo. Ke familia hoai, familia tongo. Me familia tongo. Manatu ke mo iho fae. Aho e peki aho fae e tu a tongo ai. E tu a tongo ai. Tuku e taholo. Tuku e taholo ka ke hao no fopopo i a tongo. He ko tongo ko la pa. Ai pau whanongo ata wia ko o lea. Moho o tohi, moho o ha. E hoko ha mea wea e hanga ton pe mo loto varek lang pe ko heri. Ka e hu mai family koi. O na wo mai o fai e mea kotoa ke lele e ka venga e family. He ko hanga e nofo e tonga nofo a kainga. Nofo a kainga. Tatau pe tau o man nofo i muri o ku tau ke yo mai pe o koneki ko kainga i muri. Tau ke yo mai pe no foi muri ta connect pe ko family ka kui ka ke ta o mai ta dole ki muri pe ta pa langi sleva ta to no o ta o mai ki muri oha ta o mai pe ki muri ka ku ta ke tonga pe ku te ke family pe mo me ku te ke family pe mo me tau ke family pe kai lava ta tu se family na hoko mai aki e fu konga toto ha uia me toto mo to tangata ke to tangata. Te take ha upe ai. Na ke hoko ia ka foi lo fa ke kosi ia pere kosi os. Kosi ia pere kosi mot. Quai fo ke ngai family. Now ke kai ko mot tu ki he taingata. He me koko. Te mo moto o sa ta o e fia o vale pe ko mo. Lele. Ka ko oso mo elemento si hon ta ki mama. Oso mo elemento si hon ta ki mama. Ko mo whakatahama.
Mea i foe o mata o whakata. Hi fuate o mata o whakata whisi o whaki. Ka koe ha, os ere me ni tino no tāki mamai. He? Koe ha ngai e nofo e lapaha pehe. Koe nofo e lapaha. Familia mea, mo mea, mo mea, mo mea, mo mea. Na family katoa. He? O na pe mata hai. O, ko mea koe ni hana me niu o familia moia. He ko niu o koe a koe e mani me lapaha. Ha niu o o familia mo tako toi lapaha. He? Pe maha taha ia. O, koe o mai mai mot. O mai mai hapai o mari megi lapa. Hei, hawe hapai o mari megi lapa. Wha ere ene whanki i whanau half lapa. He? Lapa katoa. Alue lapa ha mari ki kolonga. He? Alue lapa ha mari ki kolonga. He? Koe ne whanki whanau o kwa. Half lapa ha half kolonga. Koe anga me ape he. Owa e nofo. O lawe moe moe moe. He? Manatu, ko heka mea reo lue lue. Lere ki apsiasi. Ko hanga lere ki whaloto. He? Hanga lere ki whaloto o ke lele atu he hala. O sio ki a hai mo hai o ku ke taaki he Facebooka. O sio ki a hai mo hai ke taaki he Facebooka. He? Ka mou lere katoa pe lere whaloto ta utoloto. Ospe koe ako mo hu mai, he? Ko manatu koe oko lotu koe sapate, oko lotu sapate, o koe foke kau katolika tari eiki, he? Ko te koku alu peki tonga, o ilo peka ula pahaku alu peki lotu i tonga. Ko kulakat pako ta ute he sea mui koe loto i hala tapupe, sea mui taha ta uto he koe haku moko moko. He? Moko moko foi ela koe ai. Pea toksio lewa ke tahko toa kuhak whalwa. He? Koe kalasia. Na nof pe ve whalotu, nau toki hua ke penau to moe akuna ki. He? Nau toki hua ke penau to leo me vai ua lotu ia hua. He? Hai anga hu mai. Pai ke ka pe koho api o whanau mai ke lotu i whalot. O pe mea. Ko ta utu ko ia, mo e kusio. Toko ta Facebook a fokia. Ko kusio. Ko mea mo mea nana tau kape he Facebooka. Ko mea mo mea nana tau akta ake Facebooka. Ngai fu historia no tuko he Facebooka. He? Ka mo ilo? Tai mi kok lue ke o tali eiki. Ko na pehe mai loua peke foi ala tapua nga ton ki mua ko o tali eiki. He? Ko na pehe mai peke foi ala tapu. Nga ton ki mua ke o tali eiki. Kau pehe. Ha wepe ku fefe. Fefe kon se nisi. He? Fefe ho kon se nisi ho ta akia mea. Mo mea he Facebook ka ko mo mai ke lo tu o lue ke tali eiki. Mo mei uma pe falo. He? Mo mei ume fai pe whalot ka mo. Whai pe ku ni mai mo lua ki mua tare eki. He? Koe o ke tare eki, koe o tare representative o sino o eki ke omi ki hoto loto, ke omi ki akita ki hoto sino, ke te mauai haririu, mauai haririu, mauai haongo whaka otua, mauai ofa, mauai ha. He? Ko ka la pahak na behe. He? Koe ka o la paha nau lue ke sasu siriana. Mainly koe ka kai ko o la paha, pa koe si ilo pehe e taha ko toa la paha. Majority of la paha koe kau katolika. He? Koe kau katolika. Pa koe nau. Pa koe talasiu, tu oe whale lotu e siriana. Pa koe mei ko talasiu pe ia ko lot ki ai. He? Mei ko aalere pe ia ko lot ke we siriana. He? Aalere pe ko lot ki ai. Pepe ak pe ka aalere ia o pe whale lotu e. He? Nau ngata at pe nau tolai whakapoko si iat pe a. Pe aku iai makau aharere mari mai ke kau katolika. He? Panaka ke fu ilonga e hato si aske hei la pa e na mau wako ko tok taku i lau na hange pe mau katolika katoa. He? Hange pe yo ko toko taha pe na ya ko taku i lau. He? Mei whātumu alu hake ha ui vai ni ta taha ki kolonga mo niu tau awa. Nau wako mai taku i lau na keke wanga ilo nau tau o nau tesi aske. Nau ilo pe au nau katolika kato. Mau katolika kato. He? Nau womi kato a ako mai ki taku i lau. Nai pehe. Tai nimi kua wesiri anai. Mamo ngai. He? Sai e o lotu. Ke mo o lotu ke winga ke mo ilo ha mea. He? Sai ange o lotu e usi aske he mo kwa lotu. He no foko i api o pehe pe.
mau katolika. Na mau tupu hake foku mau tolu nai pehen. Mau katolika. Pakahataha e mari ke hue siri anange ko kalere matu aia. Tui iha tupe he ta inoto. Ke o whanau o mari saske. He? Koe mea oku mahu inga na o whaloto. Na o whaloto loto. Ko au ia mo eku ilo koe a aku ki he whakalaka koe kuonga koe niu pehe. Mantu e tau mātua na limite na o kuona tole ka haako. He? Tau mātua mo e tau whanga kui. Na kike na fuo na tuki loki ako. He? Os tau tupu hake be manatu, koe whaatau whakamatarine na mautolu me mauongo mātua ka na mautupu hake nusila. Mele los whakaua mo pānuwe whakaua. He? Mele los e whako e whewhine na kolis whewhine. A mele los. Pea koe na whaatau lau koe mo pānuwe whakaua ko mautolu peo mau api. He? Na e wansi e kai hae pea hae. Ngahi tuunga whakaako koe kuonga koe. He? Pea teke pe tau toi tau mātua. Tau teke pe ke o pe o ako ke o ke whakalaka. Teke au hek mātua o mau e mea koko mau e tainimi. Teke e au e whanau ke nau mau te natoa ki fo ilo e tahu whakalaka o pito. Mo ilo au, ko e tau te e Facebook a kalasi atu. Ka koe ke ilo au e hono ngahi e fu telefoni. Ko telefoni, ko foi mea pe ko ilo ai, ko no setting mo mea ko toa, whai e whanau. Ko e ngai e ilo ko e ako. Limit e ilo ka ko e whanau, ma talange nau ilo anau. Nau ilo na toi mea whai ke telefoni. Pea ko au lewa. Ko au lewa. Ko ilo i ko e whanau, te nau toi oa, te nau tolu ke nau whanau, hange ko e foi mea ko e te uhanga tala noa akpe hok whamiri. Ko ku matua na nau pehe. Ko tape tātatau, ko ki fo keisia, ko ki tō tahe ne ngau e pōpula ko ea. Alua ka utunga ne lahi, ane ki fo tātatau, he ne ala ngā ko fo piki. Ai ene fo tātatau. Tā pehe ku tā mai o hao ki fo i tātatau ko ke au. Hako i ko pehe tā mai, manat ko sio ne matua. Ko foi tātatau peha taha mahino, ko toko taha ngau e pōpula mo ia fu. Aluhake ia. Aluhake lewa e kuonga koe neo oku. Aluhake tamasi i, oku tātatau e tamasi. Ko tamasi i ne tātatau i vare mo i poto. Whewhine mo i tangata. Aluhake tamasi. Aluhake pe au ia, pau pe au ia, si o whoke au he kau mauri, ko tātatau ia no molo pe. Alu lewa au ia, o talang ke tamasi i. Ke ku tamasi i, ke tāhok tātatau. Tāhok tātatau is to represent thing I want to stick in my head ke oa ngāla. Ke oa ngāla. So, tā rewa hok tātatau. Ko tātatau koe, ko ku hikia me tātatau hok tonga ane lahi, hono ni mahe ne tokoto pia pekia. Hiki mai au hamoe. Ke tuheta, ilo whangita mai tātatau i la pāko, alo kole ka nau tō, ke nau tāhok tātatau, ke nau lotu nau tō ki ai. Kai ke nau whiang nau tō, alo atamo ink, alo atau e hongpe nau tō fuwi e ku ink. Kai ke nau loto ki ai ko uinga ko ea tuunga a sio whakawhamiri. Kako alat whaka moku atamai, I do not care about hamoe a koku atamai ke tāhok tātatau. Ke tāhok tātatau. So, my son, Ako pe n tātatau, o ne hao lewa tāhok tātatau. Hek tamasi. Hingo e whae, tā e he. Fofua tātatau e tamasi, ko ne tā hingo e whae. Ke hiki peok ni maha wheitu, ko mana tui mau pe e whae. Hiki peok ni maha wheitu, ko mana tui e whae. Tātatau ko e lewa, ko tātatau ia hok tonga ne lahi. Nā mai mi hono nima, nā tā mai whai kupesi o tāhok nima. Ko whanga ki butterfly ko e, because I love butterfly. And butterfly, o mo tolu ko tope mo ilo butterfly, meant something beautiful. Represent ni e whanau e toko nima. Tā rewa whai butterfly e nima, ko e represent ni e whanau e toko nima. Pea, tā lewa hok losario, na e tā, kono uhinga, e na mahe tā o ke te lahi e whae,
hok losario. Pea hau ki Australian pasi kai haas. A losario i he kukato na ngalo he kuka. Pea au lewa kore ke tamasi I ke ne ta e tatatau hok losario. Everybody katolika kune ilo uhinga losario. Pea tau ai pe ia he o kui kai ke toi motu he ko hui ko ngau ai kai ke ngofua ke sein ko lapetewa. So, mau lewa hok tatatau o koe ke toi lava to me mo ui au hap mate. Ka koe hanga koe psi o hanga lewa he ku tamasi I o kuia e ne ki tahin. Ko e ne ki tahine hak tau uan tau tolu a vien. O se hanga he ku tamasi a koe ku tamasi ilo katoa pe tako toa tatatau ko ai veni ko e veni lokas ko tamasi a. Ai veni lavato ko e ne mea ia whai ko tatatau I vale moi poto. Tatatau I vale moi poto tatatau I at pea whiwhine mui ai. Pek tamasi. O ku kape. Mari pek tamasi I, whai pe tatatau. Hangarewa hek tamasi I, o ai I e foi tatatau, kone ki tahine, taha pe ki tahine, o sanga hek tamasi I o ai e foi tatatau. Ko kirikiri a whake he vare ko ia, tarma hek tamasi I. Mam, ko e whano I a ki ai, ke ma uai hane mo ui he kakao, he kaha o, ai tatatau. Ka koe uhinga koe vahe at koe ka mautolu, ai anga koe tuku whakaholo mai ngahi ilo no koe tau mātua, mo tau o mai tu koe tau toi matala atu e tau mo ui, o tau mao e tau tolo mea fo o. Mea fo o inasi a wai, pau pehe pea o iau sai pe ia ke tako toa pe. But there is some people koe ke sai ia ka nauto. Ka ku tau movete I muri. Ka oku tau movete I muri. Tau movete ko I muri, tau sio he teknolosia moe mea ke o muri. Ka kai muri, ko Australian koe e matakari e fie. Ko nusila koe matakari e fie. Tau o mako nofo ko ia tau sio, he ngai to o ngai kau muri koe, pa tau o mai o mui ai mo tau fie mao ke tau pehe. Ko tau foke at koe ki tonga mangai fo istaila ko ia, o kai ke tāria he kakai tonga ni I. Koe ke tāria he kakai tonga ni I. But, o koe ki tangata he tonga, o ko very easy ke nau attach nau toria ki he chains. Ki he chains koe ke tau alu I he kuonga koe ni. Ka kuiai pe tau mātu a tau tolu ia, o ko nau sit in that and nau believe, pe o ko whai ngata ai ke tau hanga tau tolu ia wet I nau tolu ke nau liri o mai ke tau tatau. So, tuku pe, o e hoha asi, he hange ko lea ko ke mam, ko aha ko te mo mate ai, o whamai o mo oat mo fuwanga, mo family. This is how I talk to my mom. He ko hono uhinga, ku hanga he mam e kia whenga, ke inblan mai ki au, ai ngahi toonga, whakawhamiri o toton ke puke ia e au. But I look at it and I said, no, I don't need it. I don't want to have it. He kui ai some I want it and some I don't want it. He kui some of it, it's so hard for me ke connect ia ai mo whanau, mo whangatonga ane because of that tapu. Whakatapu. So, o ko hanga ia let loose e mea ko ia. Pa ko alu pea, ko au ko si ka ko whangakasi, ni nana lai na to ia. So I go to them alau kia tāno mo nau tō. Os pepe whangakasi ni ako ki rekao. Pak nau class pet nau tōlu iau, ko ki vare au. Ko hi pau sa ia ko alu ta utu fit in kia nau tō. Ka koe anga koe si o mai koe whae o ne pehe mai ia. O aki e ku ke tapo mo ai. But why? I want to be close ki hok whangakasi ni ke mau ue ongo. Ako na mate ai ko tanke me mate. He ko hinga he ko alo whai wheo hi mo nau tonu. So, koe anga ia koe tau tupu koe iho tau kolo whakawhamiri o pehe. Pe anga rewa tau tupu koe iho tau whonua o ku ni ke o atu ki tonga ha whakalaka. Ke o atu ki tonga ha whakalaka. Neongo koe tau mui I ngai whakalaka ngai whonua Asia, but tonga need it.
ke alu ki a kuonga taha. We cannot sit i e kuonga ko o tuku whanua ki rangi. He? Kuonga ko o taimi ko tauhi e hou eiki. Everything is for the whole eiki. Yes, we need to ke tau wako lewa ke pehen. Tukua e tau lere ave fo i toko naki ki he hou eiki, ko he oa taipe ko whakatu utato. He? Ka whewhe ka tau opeo a ki sila ave mai hou eiki. He? Ave peha ki sila wheunga. Ka tukua ai e fu umu, ai e fu koloa, ko e o ave ha mea ki hou eiki. He? Ke tau aipe ki sila, aipe mo ki whala awhi, mo ki mea hire si lao ave ke hou eki. That's it. Ko e anga ia koe whakalaka koe ton ke si o tonga ko toa peki ai, koe whakalaka ia ko onga koe ni. Oku i kai ke kei whai ai pe o taaki maha fu kawaha a mo whokotu, ai mo e fu puaka toho wha o e fu mea. Ke o a ke hou eki. Tai nimi, whai ngō fua atu, koe tūpea ki whāmiri, ai e sila na whanonga moia ave ke ignobere. Koe anga ia changes, o ko tala noa koe ni e ko whia mau, ke hanga he kakai tonga o mai no. Time change, and demokalati have to come to tonga. And to bau nima already say oku oksai. He ka pana ki hafa ka demokalati tonga ki hafa rea tonga ia. Ko mea ke tau si o ki. Na e tuku e tu bau ulua ke tonga ki he langi e tahawal tolu hiwa. Pea ue ke tahawal fit nima pa whaua e konistu tone o tonga. O se futa ui e fia. Pa tau whaua konistu tone e. Wai? Ko hi ko hanga he tu i ko nio whakatoka ngai time change. Time change e ki ngā loko. Ai ha, moi ha. Kai ai lewa fo i mea ta. Kai ai e kuinu, ke tā i ke winu he ko, ke oa e pakpaku e ngutu e tahi me whakamata. Ke oa pakpaku e ngutu e tahi me whakamata la, no toha mea ko kete, he ko whakapompo. Pea o kehe lewa, ai anga koe tau nofo, o pehe. O i kai ke tau ke nofo pe, i e fo i kuonga koe hangoni, ai pe lea mahino. Lea mahino en ko whaafaiak. Ko tuku ata e mori tonga, ka tau hanga mai ka fo i mea e taha. We only say that to suit you and your uhinga ho lea. That's why o tau happy le tau toria ke ai fo i lea koe ke tuku ata e mori tonga. Ke tuku ata e mori tonga. Koe. Ko mea ia koe, o ku toe lewa sinsara, pea moe aloe ke ai ki he, pea mau lewa ko inu, mo lai a kaulan mata, ke tā, ke wina, ke mau ke hau e ngotu, ai volo e fine modu o whakamatala. He koe uhinga, koe ku pau breakfasti, o ku hua i be e kikiki. Fo i whakamatala ia. Pea, he ko tala noa koe ni he koe uhinga, koe whiwharea rea, tu ufoki me tonga tapu hongo fulu, ai pare mia o tonga. Koe pare mia o tonga na e hu koe ki wharea rea, i he patoa. Whanonga mai pia aklis pohiwa, o mai atui o ne toa, o mati o ne toa ki tonga tapu hongo fulu, o tuku mai ki he kau patoa ko toa i tonga tapu hongo fulu, mo whiri mai ena he ko ia ko loto ke huki wharea rea. Ha o be aklis pohiwa, ko aklis pohiwa na ne mau e huivi. Hivi mo ofa, mau e aklis pohiwa loto kakai, ke whiri mai. Whiri mai tamako e ke hu mai ke unga au e mo i e wharea rea. So, what did tonga tapu hongo fulu do? They did that. Now, whiri mai ia. Ko la paha, o ki ai fu familia o aklis pohiwa. Kau kiu i la paha, o ki ai ofisakolo ko la paha. Ofisakolo la paha. Manatu ki a aklis pohiwa. Na mo wa o koe ke tuunga ko mo iai.
ko akilis pohiva. Ko akilis pohiva. Na moa ke tuunga ko moiai ko akilis pohiva mone tokon. Ko ene ngā ween ai patoa. Mo teke, mo tokanga ki a kapelan mata. Mo tokanga ki patoa o la paha. Tuku ai pe patoa ia ko tu mai me halatahi. Tuku ai pe ia. Tokanga pe mo toke patoa o la paha. Ka ko hata patoa i la paha. O ku toi whakaanga takai holo tuku whakaanga. Tuku whakaanga. Mo o mai. Whiri e tau candidate la paha. La paha. Tānaki kotoa ai fo i whika o la paha ka pau te mo whiri katoa e tau candidate la paha tarasiu hoi. Oku ia i pe makau moi familia ka pe lan mata i hahake. Oku ia i pe makau la paha i nau mariki hahake nau hawhekasi hahake hawhekasi la paha. Mo katoa mai o filia ka pe lan mata. Mo pa filia ka pe lan mata. Whanau a makalanga hiwa. Whanau a ana mo makalanga hiwa. Ko tau mo a koe whai toton. Whanau a ana mo makalanga hiwa. Ko ilo peho mo tuunga mo tui o netoa. Ka te tuku ki he whakaotua o e whiri wharearea. Te tuku ki he whakaotua o e whiri. He koe whiri ko koe pe. O ku ke laka tick off. Ko koe pe mo eiki mo ilo ho fo i whiri. Ake maaho konsenisi. Ake maaho konsenisi o laka whiri. Whiri o tau kolo. Neungo haha o te ke ai ke hau hata mei ha kolo ke. O tuku hifo o tau kolo. O tau kolo. La paha kotoa pe. O ku whe e tete e be la paha kotoa pe. La paha kotoa pe ko hawa tau lak moi ai mori. Ko ilo e pe nau whe e tete e. Ko na whanonga holo moi na kawea. Ko whanonga lea ne tahi ne pe. Ko la paha ko kau whe e whakapuri puri. Ko whakamoni e ai au e ko hao sio he kau la paha. Kau la paha. Ki la paha pe nane ki me eiki pe os eik fōlahi. Os eik fōlahi. He fusi i pe ke fōlahi o nau fwoi eik. He ko la paha ki nau tō. Mou whiri, he ko mou eiki, ko tupunga, mei he hou eiki ho tau kolo. Ko he hou eiki na ho tau kolo, o ku mea i la paha. O ku mea i la paha. O nage ake hau hakolo ke he o lea lahi. Kai ngā la paha kotoa pe, o ku ke mariki hahake, o ku ke nofo i tonga tapo hongo fulu, o ku ke whiri i tonga tapo hongo fulu, whiri whare are i tonga tapo hongo fulu. Whiri he tau candidate la paha. He ko ia pe te neongo i tau tolu la paha. Muso ka te one toa? Fosoa ia hala tahi katoa ka hala pe la paha ia. Ka ke nehanga ia o aia la paha. Ko tau hou e ki o nofo pe. I whanua moto. Hangat pe ki tahi. Hame koe ke fosoa i mei ai. Hame koe ke fosoa i mei ai ia. Whakakaukau lewa la paha. La paha ko tō pei muri i murini o ksio mai ke he kurea. O ksio mai ke he kurea. Ke ki laivi ko etni. Tau tu ngā ua whakataha. Sio ko tau hou eki ene nofu. He matawhanga. Ke ha. Fosoai. Ke oua na apehe la paha. O tau tari ki he paanga mei he whare area. Moi pure anga ke o mai ke fosoai a ka la paha. Tau lava pe tau tau fosoai a la paha. Tau ngā ua whakataha. Ka kai tonga i Amerika kona ulere he tū moe hāfua, moe hāfua. Mo toka ngai heo tau hou e ki o mnofo he mata whanga o la paha. Ke mo kempeini ma ata la paha pe. Whengai ho tau mata whanga ke fosoai he oku nofo ai ho tau hou e ki. Hao tau hou e ki o ku mea mai pe o tau hou e ki o nofo hono api e. Hanga tu pe ki tahi.
Hong hanga tu peke tahi. Wara wi la paha kona tu. He? Te tau tu tau ria o hiki a kolonga, mo hiki a vaini, mo hiki a fe, mo fe, kai tuku. He? Hiki a uiha, mo no muka mo fe fua na hea mea e kukui fiha, mo kukui fiha. He? Tau tokanga ki la paha ke fosoa i a la paha. Fosoa i a la paha. Ke mahino o kulava pehe la paha. O ngawe e fosoa o la paha. Ke oua na tau pehe o ku tau tautu. Ko tautu o tari. Ke maha paanga me he pule anga. Maha paanga me whare area. Mai ha paanga me he taha whaka a fofonga whare area. Ke fosoa i a ka la paha. Mo so ki hala tahi. He? Hanga pehe pare mea ia ngā we ia ke paanga ko toa ai kakai o tonga fosoa. Ko hame o tano e fosoa, hame o ai e fosoa. He? Fe ke mouhanga o he pare mea koe ni. He? Koe whanki kakai au no foi fe mo fe, he? O whakanau tōru. O e ofa se o kita pe tonga taponga fulupe. Koe mea ia ko fe inga tu ai. Koe budget ai whonua. O mai ia ke whakakatoa tonga. He? Pea koe me ere vai pare mea nai tonu ke ne whai, vahe re rei e paanga tokoni mai koe mei muri ke lave ai whanki i kolokotoa. He? Kua halea e pehe, he? Kua halea e pehe, ai pe ki mau tolu, he? Ko hai pe na e pou ki a au mo ku pāti ko ia pe e whakakoloa aki e budget ai whonua ko tonga. He? Kai fe kakai o tonga ko toa. Nau tuku hausia mai mei mot. He? Nau tuku hausia mai mei mot. Kai fe ki nau to. Kakai e pure anga fe. He? Langa fo soa mo fu pakai tala fo o. He? Tau monu ia pe te kei ke to e toa maha ngai matang. He? Te kei ke toa maha ngai matang. Kane tō maha ngai matang, si ngoto u fei tu matatahi. He? Ka os fōsoa ia hahake ia. Akea, paanga ai pure anga tonga. He? Paanga ai pure anga tonga nei omigo ke vahe tatau. He? Tonga tapu katoa. Ewa, hapai, vava, moyongo niwa. He? Nei ome paanga ko ia ke vahe tatau. Ko ofa ko me ufonua muri o atu ko ki tonga. O koe ke o atu pe tonga tapu pe. He? O atu ke vahe holo he ufonua, he umotu. Ka oku ha. Whawa ape ia e pare mia ko ni mono ki kakai ko na mui ai. He? That's not fair. That is not fair. Oku fair ai ha. Ai fei ngā tu ko ke vahe. Ka oku te fesite pacheti, o sai pe ne te fesiti ka pau, o ke vahe tatau pe ki mea kotoa, ke vahe tatau e. Ka oe te fesite pacheti a ka langa mai a hahake o nge mafuha. Langa whakalakalaka i hahake. He? Kasi ka ofa mai re vai o vahenga koe. Koe ha konsenisi, mo uia mo konsenisi pe kuha. Ke mo waka ia. He? Ko ia ko kole whakamamahi a te lapaha. Mo e lapaha ko toa o ku mariki halatahi, he? Mariki nukuleka. Kau lapaha ku mariki nukuleka. Kau lapaha ku mariki talafo o. Nau toka. Kolonga. Awha niu toa mo e weki. Ko mea ia ko nau lea ko toka ngatau ki he. Siu mo ta ane, al. Kempeini a kapelan mata me eweki. He ko kolo ia ho whae. Eweki ni do wa wha. Alu, lea. Family ho whae. He ko mea ia whai. Tuku e, o koe ke to e, alu ko ia tokang ki whalot. Ko tapo o koe pe koe ha. Ha o ko kempeini, teke kempeini. Teke kempeini na kaperi. Ake aunga. Alu. Malanga family ho whae. He te nau tō i he ai wafu kona moi hāfua. Atu i one toa. Manatu, ko eweki siu mo ta ane. O ku heka peho whanga kui au e ma kau eweki he anga whanonga mai tongata. Ko mautuku whakaholoia. Ko
ko mo tu fa holoia lava be mo dori ha o ki vaka ki tonga he ko ki hano ko ka o leva ke fiem ke tu le le iPhone wa ka langa mo wa he kai ha o whakalaka ala mahe o ni maki muri ki o family e wei ki muri ke nau ngawe he ngawe ni ma ngawe ho mo ni ma ke langa aki ho mo ngai kolo he kai o te mo tari ki he tufa he koe ke whea ia he oku whaka ofa tonga katoa e masiva ango i motu he kai te ia atonga taponga fulu ia he koe ako kore aka moto. Whiri whakapoto ange ho mau whiri, tuku ho mau whiri ke eiki ke ne oatu ki a koe e toko taha taton ke whiri ai. Mo toko taha koe, ka whi maa ke ririu. He tau si sio ko toa aki pe, he? He anga, mo lava moherere he po uri, he? Mo lava moherere he po uri ho mo ape te teu e kaka. Mo mohe pe kaka, mo ape kaka. He? Tonga ta pongo fului. Mo e kau, mui koe no pare mia koe. He? Ko a where vania ke o teke ho eiki. Teke ho eiki koe ha, ko hi koe hao koe nuku ko kau mai. Hao koe nuku ko kau mai he kai e ka pangako. He? Fola tamatui, ui mo e whono koe i tonga, ki he whakatotolo i koe o e drugs, tila drugi i tonga, koe ha, ka ke lava e nuku whaiho no whatongia, ko minister polisi pe ko minister ha. He? Ko no whatongi ai. Ka koe inga koe ha. Hei kai lava nuku ia o tuku atu ia. He ko ia koe futila ia. Ko ia o kune tautu koe. Mono mata sio ata o ne sio ia. Ahai o kune whai e ha. Ahai o kune whai e ha. O whiwhi ia pe e ha lai tu pen. He? Pe koa pui. O whiwhi ia. O tuku ai. Ke o sio man gātoa ko ia. Nei ui he whono he tu i koe ni, e tu pau ono koe ha. Koe kai ke lava, anuku o whai hano whatongia ke whakatotolo i e kau whai hala. Tu umai a awhi mei mo unga o lea. Koe lea ke ha, a e mata tonga kotoa. O hake o mofufo i mata mei puho he ha. He lea mai aki i tua posposi o pehe mai koe fuplin se o tonga. Ko ia ai ulu i wheke. He? Lele taha kotoa he. Kohu e mui mo hea fua taha kotoa. He sio mo i pehe. O ia ue whakapō. Ko hai ki siana kon, ko hai ki mon man kon lea ki princess. Kana hanga he ki toko taha kon ni. O a vangi mai e fufo i mea ke tau sio atia. Tonga need to do something he ko hake utai drugs i tonga. Koe o atu e hai. Ko hai o kune o atu e drugs ki tonga. O whakatete mahe motu i whea, mo i motu i whea, o ha. He keke ngoto ia e tawhea mai ki tonga. He? Ke a o mai ki kakai ko na nauhanga. Tau here ia ki tonga. He? So, lea koe ki tamasi koe ni. Kamata lewa ke a mai kakai. He? Hai mea minister polisi nai whai. Hai ne mea nai whai. Tau pe a whai pe sio matio ata monoki matio ata he. Sio pe. Koe kene lama tari hawhehu. Koe kene lama tari hawhehu. Koe ne tuu pe o lolo ange ne whakataputapu. Iha ne tala noa iha mea maui. He? Tala noa iha. Koe whaungan deu whai. He? Taimi pe o lea mai taki o hakautaha ki ha manager o hakautaha o pehe mai ko ho tibat meni o tōlala. Ko hea ho mea e whai. Ko get your butt up. He? Moha palani fo o ke o hake ake ho tibat meni ki olo. Tarau to pe moi. Rea mai e tu i o tonga o pehe mai o whe mao ke tau. Whakatotolo. He? Whe mao ke whenga i ke si ai asi e drugs i tonga. He? Tau i e drugs i tonga. So how are you going to tau i the drugs if you're the dealer? He? If you're the dealer, how are you going to tau i ha drugs? He? So you need to get yourself, open your heart. Open your heart. Okay, pehe, this is what I need to do. Ke ia e ahko te mate ai ko tuuat ki he eiki.
He, ko tua ke e ki ke whai hoku whakamau o ko maa hoku loto. Ne whai e ngā welele. He? Ne whai e ki whai ngā welele koe ke whanga tā mate ia ke whai ngā we kovi koe. He? Nā aku tupu hake nā aku ngā we kovi tā oe whiha. Pea mo ui pea lili ue mo ui he whai tā oe whiha pao mate. Koe eiki ko wa mai ki a koe ko wa mai nge a whakamau. O whapena au ngai kuki ngā ue re rei he taue ni ma ko osi ke kawa atu ake ko ngā ue kowe fu taue ni ma ngo fulu ko osi. He? That's how you should think and that's how you should change. He? Kai o wana tau nofo pe i he mo uita tau all year round. He? Hange pe koe ni ko whenga ka reke tā kui nu ka winu ke Makuini, hopa te mai. Pea, mai toke mao, para kahi ko ristu tuki a tini he taha ora. O mauina, o nau kaha maka te ao, ka wostoni ke nau hedoni mai ke a tini he taha ora. Para paule wau ki mo tā mai, Esa cargado. Nada mai diapi. Ostupat mo tu así la moneda como todo como iba. Habla. Tu color le me diapi. Pero vos mau ya. Kau ko visto tu tabela para la mantana. No le eres mai diapi ni tu mo o dai ne secretari. De lai mo pa porta. No politiki mo pa porta. Ako ata pe me ngawe, ta ko me pe e fai. Koe, pa breakfast politiki. Mo politiki ko hike vahe atu, mo tala noa ke kakai ko tonga ta pongo fulu. Ka pau te mo kape mai au tonga ta pongo fulu, mana pena ta whetau rako pa e piko ke nini. He? Ka pau te mo kape mai ka te au. Takanga pena ta whetau lako pa e piko ke tu. He, paku ko kuonga whokeni o oku. He? Ko ngai no oku, si malolo a te mātu. Pako e mei ko hoku to'u a ko to'u tangata i a ko tonga taponga fulu. Pea moe mei ko kakai ko toa i tonga taponga fulu ne nā wako ki taku i lau. Ko nā tole nā whakamatu tu a mai whonua. Tonga taponga fulu. Ko ia ofa. Ko ia ngai mea tau. Ko lere pe foki ki tā noa politiki he pongpongi ni, he ko hi o tau teu whiri whare area ki ato kule lulu. Ko ne os pe whiri whare area, foki ne pao breakfast atata. Koe. Pea, hoko ate tau noa. Ko ku tau tangata whoko oku he tai nimi. Ko nau tau nau whakamatu tu a mai koe tonga he tai nimi. Pea tau tangata lewa koe, aina nau wako koe taku i lau, ko na nau whakotu mai koe taku i lau, ko nau tolu i aku nau matua i a koe kuonga koe. Pea, os ilo pea au ia. Not many people knows me, Not many people remember who I am, but anyway, na wako pe taku i lau. Na wako i GPS a tataka motonga, GPS a moana au iai. Pea hiki renga me iai, he whakaawa koe o GPS a la paha, whoki rewa ki la paha, o lue ofi pe ki tako ki GPS a la paha. Kako taimi koe, ko se mao ngā mai ki tataka motonga, o maa ko mai ki ai. Alu pe koe whakalaka koe whonua, la vale hanga pureanga a whotu o GPS a la paha.
mau kolosi bekia o ako ai. Toi ha o koe mo fu whakalaka e taha hanga he sas katolika pure whakavahe kuonga ko ia ko manlev tātora. O sa chest koe hono whenga i koe ke langa hakolisi taku i lau i la paha. O langa rewa koe whotu koe a piaka taku i lau i niu kōkai. I niu kōkai. Ma monu i ai, ma lue ofi pe. Parami, kake mau toi ai to tongi ako ke o nuku alofa koe o ako, Ka mau. Lue peki taku i lau o ako kia. Pea, ma o whainga maari koe ki whao ki muri. Ha oi pea no foi muri. I he tahi wawalu o no. Ha oi pea ki muri, No foi pea. No fo muri holo ai pe pa te mari mauri pa pe tako toa ko fu mauri kita. Ko fu mauri kita. But, hey guys, I'm a real Tongan. And I do know how to speak Tongan clearly. Pea o ngā au e au ia mo ka muri. O, ke ki o ngā au e moha tonga. Ke ki o ngā au e toko taha moha tonga. Pa to ka alo ngā au e kare ngā au ke. O ngā au e mo tonga. Mo ka tonga la na ngā au e. But the owner of the company was a friend of mine. To ke hawa wia alat ke ap ngā au e koe ni o ngā au e ai. O ngā au e mo ka tonga. Tola he ka tonga o ngā au e ai. Ia e tamai koe lahi ia whaka osman. Ma ngā au e. Vale nau toria he ko alat tui ki ai. Ta koe koe nau ngā au e nei whakahu ko toa nau toria he motu a tonga. Ka koe ala ta kia ko ngā au e ai patai mi ai kau ala o ako. Ako, ma o tipiloma, fufua tipiloma ia tonga, I he ta maa, ta o keke, ta o mea kotoa. Kana ngā au e pea uia, ma alunga I he whale maa koe a kau tauni. Ko ngā au e nei whai. Pea. Ha, lewa koe. Ma o ko diploma, va kai ki toi foki au ia ngā au e ke kauntai, he ko hinga, he ko ile au ia. Ki ma o koe te ki tunga whakaako, ki to ki iori a nge vahe koe he hu holo whare ngā au e. Ke o te fu au ki ta staka ap ngā au e ko ngā koe mani, he koe houa ke te ngā au e wholoa, loa ke ma o papaanga mo hea whaka. I just want my 40 hours enough money be ke toa ngā ia. Pea, pehe alu koe ko ngā pehe tau mo ui. He ko ngā tau o ma no foi muri o sio he ngai fu whakalaka ko ia. Tau o ma lewa sio I muri ngai fu whakalaka ko ia. Tau o ma ako ai he. Ka kake wanga ilo pe ko hea mea ko mai ka kai ki muri o ako he whakalaka ko ia. Pa nau toi holi nau dolia ke tau o pe o nofo pe o te pato pe mo te pus pe ki he ha moi haito. It's not like that. It shouldn't be like that. Hoi kuonga ne mama o I kai ke tau toi to tolo ki he hou eiki o tau tuu o lue atu to tulu tui ki lalo. Ka kui kai ki hange koe kuonga koe ai to tolo. To tolo ke hou eiki. Pa ku fie ma o pe ke tau hanga o ki whaka ngaloku lokwa. Hange koe ngai tala noa. Koe konistu tone koe tonga, nei whao e konistu tone ia o tonga he toko tahape. Whao pe he tupo uluaki toko tahape. For him, pea moi kakai. Pe lelei ki ai. Pako alue ne tai mi mo e kuonga, o se te tāwalu fiha. Tāwalu fitnima. Koe ni ku tau nofon I he waafe wataha. Tau no whene he wafe wataha. Ko ostaton lewa ke ia e ngai wheri uriu aki lelei mo ui, mo atamai lelei mo maa, mo tau kopi me he western countries, ke tau lava lewa mao e mea koe ka whoi matalange mo ui, ko hinga ke tau live another life. Live a simbolia life. Mahalo ka lea ia, I love living simple life.
I love it because it's so easy for me to deal with and it's so easy for me to do. Like this. Kapau e hao e ko hao hak tunga ane ki apini. I felt free ke toko to pe me loko kakai la mai ki ai mo tangi ki algi he mo algi alpo ane mea pe a. Back in the days ka ke lava ia ko pau ke te tu te hume ki tu a ha. But nowadays, I can hear my brother coming in through the driveway. Ha tu pa te be at be. Ai at be ha mea hena pa spake ho mo api. Now, ko e anga i tau mo wikpe he. Whakalaka mo wiki mo a al mo i kuonga. Tuku a e ta o wala pā te tere he bongbonge o a tae fiafi. Ko e o nofo e ape ho wiki. Tai nimi ku lava pe. Mo a tau whawhanga poka ho eki, koe ke whie mao ke mo tui hafu ta o wala pat, hafu ta o wala lo fiha ke mo whawhanga poka ho eki. Ka, mo o pe mo wala no molo, no pe mui he a poka, whawhanga poka o ai ho eki. Koe angai mea pe, alo e whakalaka ko ho ia te ta o wala ka tau tu mai pe mo ki e, whai aka whanga poka pe. Pe hange koe ni, koe whai haputu. Whahaputu, o ku lava pe o nofo atu pe i to ta wala, ka koe anga ia me ape, whakanga loko atu ke fie maari. He mo i loi koe awe tau mate, alwa ke tau whanau now they're not going to do what we were doing. Our kids going to grow up and do what they want to do. So, o ku sayang e tau, e just ko e tau mo we now, ke uhi ke tau whiohi e me tau whanau, and know that when you're lying in bed, whakatoto la a, your kid's life already changed ke modern days. Os liliwe e tau kid's life ke modern days, and but tau comfortable ki a. He koe aho te ke kui ai, your kid's going to do whatever. Your kid's going to do whatever ke he putu a koe. For example, like what I said to my mom, ko ahago kuke ko na mate ko mom she do it this way and that way. When my mom gonna die, I'm gonna come from Muliki Tonga, I'm gonna do it my way, like this, like that. Easier for me. He wik da tahi a mautoli tonga alongo weke a hafungo weke fai ake moi. No, I'm gonna buy it. Come to Tonga and buy everything. So I'm gonna do it the easiest way for me. I bear for ma kai os. Easier for me to come from overseas ke whai hakawenga i Tonga. He kai ke toi alu, you got to be a millionaire to go to Tonga and whai a putu i he tō onga koe tau wholoa. Mana te tō onga koe tau wholoa, lele a pō mhea fua all that. But now we're going to change things around. So, same as our government, we need to change things around. E chase government ni ke suit the lifestyle koe taini mi. Kai fie maari e kakai. Ka ua toi o hake kakai, o toi kai la e tuku ki o ki po wono tuku ki langi me hafua. That was back in the e tahavalu tolu hiva. We're living i he uafe wataha. So what is the point? Yes, keep it as a culture, but let's walk with the time. Let's walk with the time and the civilized ko o tainimi. Civilized ko o tainimi. Ko tau tolu o mano fo muri, kai o mano fo muri o lau e tuku ki po ono i Tonga. Then you should go back to Tonga o ki po ono no fo ai. Because po ono is not your kere and you're not going to go sit there. Because it's not your kere. So think. Ai mo wiki tau nofo i muri o tupu i a mea i muri. Tau nofo ai. Why? O tau kei nofo ai kai lai e tuku ki po ono. Koe tuku ki po ono. That was back in 1839. 1839. Now it's 2021. Then why do you want to live here? Believe o kuonga koe. Why? Yes, o koe mea ie tau history e tau mo ui, tupu hake tau whangakui mo e tau whangakui.
ikai ke pena ke mo ui pena ilo ia he kutamai ene kui he kuonga goia. He? Ka ke wanga o ilo pena ilo he kutamai ai kuonga goia ene kui he kuonga goia. He? So why? Is my kids gonna still bo o foki ki bo ono? No. We're living a life here in Māori that'll go forward with the modern time. Modern time, you need to teach your kids something. They can connect here more kids when you're old. You're lying in bed. They ke tatai iho mo ui ke aho ho mate. He? So we need to grow into something in modern day. So whiriwharearea is one of the modern day thing. He? Ke tau mo ui paku lele lewa mo u campaigni mo mea ko ia. He? Lele u campaigni koe. Teke pepe ko hai. O hake fo historia me, mo fo historia me. Kaya tau teke whakapoto-poto. O ilo pe koe toko tahke ave ki aho fo i vauti. He? Fui toko taho ki ave ki a fo i vauti. Ka koe ku lea takuia ki la paha. La paha o e aige haua hahake o ke lea. Na e ave pe ai whawhawhonga wharearea ki hahake koe winga koe ha. Na ke hatahai la paha e tu o whiri wharearea mai patoa. Tu upe kakai la paha whiri wharearea tau ataina. That's why they never make it in. Alua toa setsi o ki tonga o whiriwharearea. Tō, wai? Hina ke tu ia mai patoa, tu mai kakai o tonga, tu pe ia maa ia pe. Alua pe ia tu pe maa ia pe. Whiriwharearea a soane kautai, me la paha. He? Mo hai whine motu o mariki la paha na e whiriwharearea mai moia. He tisi ia ko whiriwharearea eni. Ko whatongai ki toi ahatahe la paha whiriwharearea. He? Ko ki toko taha anu tok tuuha ke foi tauni ke whiriwharearea mai patoa me la paha. Why not e la paha ke ave ki wharearea e patoa ko ia. He? He ko tui one toa ko e patoa na e oate at least po hiwa ki tonga tapongo fulu. Ke whiri ai patoa ko toa i tonga tapongo fulu. Now, oku ike ke toi patoa tonga atui one toa ia. So, ko ho whiri patoa o tonga tapongo fulu e whai ahai. He? E whai ahai. Oku neongo kai laia moe hae hou e ki tū moe hae fua ki tonga tapongo fu. Ka koe kau patoa au toko lahi angperi. He koe kau patoa nau nau o se eo he tu. He? Kau patoa nau nau o ai koe ha. Whi ki hou eiki. He? Ko whi ai koe ki takta ilo. Ki me eiki koe na lai bego o lele i a pehe. He? Ho nau foi eiki. Ka koe lea toki la paha. La paha. He? Ngahi haa ko toa pe i la paha. Pa koe la paha ko toa pe. Una hoa pena to ilo i au. He? Mo ku lea at koe ni mo ki laivi koe ni. Os ilo pa ilo ka toi kau la paha. He? Ilo ka toi kau la paha. Mo taaki au. Taaki au. Me don't care. He? He koe ke ilo pa ko haka foi mea toi kehe mea taha i la paha. He? Ki tai o hake o hifo. Ka hei kai tukua e kai lato aku ia. Tō ko mō lau ia ka pelan mata, ka mō whiri ia ka pelan mata. He koe fu la paha. Manatu ko ta utu wana la paha kere kere o kalani wal fotofiri. O ku me a kalani wal fotofiri la paha. O me fa fonga whalea lea ki la paha. He? Ko pure whakawahe na, pure whakawahe la paha. O staimi ke to o mai la paha mo whafonga whalea lea ki la paha. He? O mi ki la paha. Ke whai ai o no le wa i ki haha ke. He? Ke whai ai le wa i ki haha ke. Pure whakawahe. Ngau e mai. He? Ngau e mai o poupou i ke ngāri ko siana koe na ke politiki. He? Ke mahino koe koe siana koe na ke politiki. He? Patoa. O te ke tau patoa whakalongolongo. Ka ke hu mai o teke tau kantiteiti. Teke e tau kantiteiti. E tau ki siana. He? Neongo pe e kuia i e lao whakuna e toki ai pe he pureanga koe ni o wana to e rea e moe kaunga o whapureanga mea. He? Ko la paha whono e kaunga o whapureanga. He? Manatu.
Koe ririu koe tuunga wahenga koe e toko taha ngā ue whakapure anga na e we I mai ia I he aka koe. Mo ngau ngā ue a Kristo Pōhua. Ke we. He? Ke hao ki wahe woriori. Ke hao wahe woriori. Pa ke tautu koe na moe wahe koe na ke tautu a ke tainimi woriori koe. Koe ngau e ia e patoa. Koe teke ia e patoa. Ke mao e whai mea koe. He? Tau taha ngau e whakapure anga ko toa pē mei la paha ki e weiki a mai. Manatu. Manatu ia a Kristo Pōhua. Whiri. Fi e kantiteiti. Ai patoa. O kua whoke kantiteiti ai patoa ki tonga tapongofu. He? Kantiteiti a koa tim na tok o atu pe ko mahina pe neono maha. He? Mahina pe ne fia. Pa ko hok whaha ia ke popo. Ka koe ke wanga ilo ki kantiteiti koe. He? Te teke ea kantiteiti hoku kolo he ko fisi ia esi o atu ke lea mai u kolo. Kasi tau uto te kau lapahai e te sio atu mo teke ate kempeini koe me hake. He? Mo ngau e mai. Ngau e ki o longa. Tokanga I he tau kantiteiti. He? Tokanga. Ngau e. Lapaha ko toa peo mari ki hahake. Mo ngau e. He? Taimien ke mo whana takai holoi. Taimien ke mo lea holoi. He? Lea pe me ahon. Bong tūsite. Pule lulu, ke toa pule lulu, kai te whalonga. Ko mau. Ka mo lea. Kempei ni e tau ki si ana ke tōku wharearea. Ke tōku wharearea. Ka ea ue o wha ke tako toa pe. I tonga kotoa, not just tonga tapongofu. Mana mo lau mai he fuin whakaholo kui pu. Ka ko pao breakfast for kien. Pea. Whai pe pao breakfast I ke mao ke hau hoku molo. He? Kau tala noa at pe tonga tapongo fulu. Tala noa at pe motonga kotoa. Tala noa tu pe motonga. Mo ne to onga mo ui. E ta e kui nu hoko. That is my full package and Alberta. This is my longest carpet. Yo voy a ver parte con teléfono. Yo voy a ver más de aquí con teléfono. Yo tengo lo vaya con charla y con So, ko ia te longo a tu pe he kulaivi kai ko mea pe te lava fai, he? Ka lelo mai. O vale pe tai akli e ku telefoni kai mate live. Sorry, guys. Go ahead. Ona te whahapo I live ia ba. Vila telefonia tu ake. Go ahead. He? Lelelele ai pe tau live heni. Ke he ko sapa. He?
Sabaten pa fai fo ke lot ki fai toka he tai ni. He fai fo ke lot ki fai toka i lapa. Pea ko ilo bet mo ua kakai he o ko he lot ki fai toka ka elele be ulai via ako. He elele be ulai via ako ke tau popo talanoa te mo tau talanoa ki he anga ko e tu uko. Oh my gosh. I gotta have to go and get something to hook out telephone. Ke lava e ko laivi o hoko atu. Pea mo ngahi me ako tokanga ke ulea ke ko whanki kasini, he? Ke whanki kasini o nau I tongana, he? Ke nau tokanga ki he teke o kapelan mata, he? Nau tokanga ke teke o kapelan mata, kai oua, na o nau tolo lele mui, he fo I ha, he? Ko ia ko kole a ten ki kau lapa ha, tuko a mo tae mahino, he? Tuko a mo tae mahino, pa koe mai kau lapa hai muri, o nau te tae mahino ange nau to, he? Nau to tae mahino ange nau to le nau nufa nau to lauat ki tonga he ha moia. Ka hina ngoe ko ki nau ok tonga whiri vare area, he? Moi loi ka pam na e awai pota, os lue holai tonga tai nimi. He? Os lue holai tonga tai nimi o kau he kau kempei ni tonga. Ka koisi. Lockdown ni, ko te tautu maa wai muri kai ke te auto. Pako ia la paha. Ai ke mopot. Ai ke ngari ko fu kolo lahi tauto. Ko tau kolo, fere a kau poto I la paha. He? Ka o kumei whaha o peha ki taha ia mea kolo si o kaka I ho tau kolo, ka uhinga koe ha. Ina ko tau tuino ia. He? Ha pe taha pe mai, te langa mo fale lotu, te lava ia o langa pe panga pe fiha, he? Whakamole e fiha, pe whakamole, o sian ko ia langa e tau fale lotu. Toi mo ua lahi ange tau tolu ia, he? Na e insua foke fu fale lot katolika. Fu fale lot katolika a la pahana e 10 milion. Holoke fu fale lotu hena os unstable pa fie mak lewe ke langa fo o. Ko mahalo ko tonu e foi lea na 10 milion ahono insua. He? Mo sio ki ai ke poto koe a la pahana na insua na fale lotu. He? Fu fale lotu motu a la pahana na e mei lotu kia e hahake kotoa. Falot seas katolika. Na insua e fale lotu a la paha. He? O insua koe fale lotu a la paha pa kono holo ki rewa na aile vai fu paanga ko ia. Os mahino pe e toi tāna ki atu pe seas katolika pe o la paha fe paanga pe e fiha pe a paid off fe fu fale lotu kai ke toi a hap mo ua. Ko ha mene hoko? Ko hai kau engineer ko tain kana kau a 17 tau mo ua ko ai fua. He? Kalas ko ia. Na wo mai ko kau a tita ko ape ko kau ha pot. He? O mai me u kolo ke he. O mai ki nau tolo oha. O ai e tau mo ua tau tolo o se fufale lotu aku tau toe ta e tau tole fufia. Fufia kilu na toe ta ai e katolika. He katolika o la paha. He o mai ko e kau poto. Kakai ena na wako mai ki takui lau. O mele vai ako hiko kakai enu nau poto te nau ome nau toto e ata mai ke oua na ai ha toe mo ua e tahe kolo he estiasi ki ho mau whaloto. Kako sio koe poto en koe kakai o la paha.
Kau ke ha pe kakai me ukolo o makakai kakai la paha. He? O to pe kakai la paha yo ha. Os sia ta fu falot na os intua panga ta miliona. Mai foi paanga ko ia e alu ga to pe ke langa ko ta falotu. He ke to ia ta mo. Ka me na hoko. He? La paha. Ka me na hoko. La paha ko to pe si so ma ki live he ni la paha taini. Ask yourself, what happened? He osko e langa fu faloto la paha ko kai kakai go na wo mai go kau ha. Kau what do you call it? He kau, that is a big word for it. Kagia o kau lewa palangi mo lewa tonga. Ka koe hange ka te au koe kakai a ko na wo mai a tako miti na wo mai ko atamai. A langa ke nofo within the money te ta palokia he. He? Pe au mai fu kakai a koe ni mo nau fu poto, me nau tolia o te atamai ia, o se apa nau o nau tolu ia. Nau puria nau tolia o ka si tāpa, toi tā mo ua pea la paha ia. Ka tonga o whahe tau, ka tonga o whahe tau, whenga i pea kilu ke alu ke tāwhaka o se mau whaloto. He? Mo sia lewa ki ai la paha. Ai ho tau poto, a la paha, ke owe ha o ha taha ma kolosi i o kakahe tauto. Mo manatu ke langa ko sen mai kolo. He? Holo ke ta fu falelot na insua panga ta miliona. He? Pea os mahino e nofo within ne fo ta miliona hono langa ko ne falot fo o. He? Because most of the maka and all that from the fale motua was used i fale fo o. He? Koe nene kai tau paanga. O osia ngeia. Toe ta mo ua pea la paha he ta o kotoa pe ke ta fu falot. So please la paha. Ai ke oa te ha o taha ma whei tu o kakai tau tō. He? O kakai tau tō. Tau ape ako, taku i lao. Ai ke oa ha o taha mea whei tu ke o ha o kakai tau tō. Kakai la paha. Mo mata. He? Whei ngai ke lava e la paha. Kakai o la paha, kakai poto. Kakai nei ako i la paha. He ko la paha pe tene ongo e la paha. He? He te ha taha ma whei tu ke he ongo e la paha ko la paha pe. He? Pea ko la paha pe e ofa o tofia ia ha hake kato. He? Ko la paha pe e ofa tofia ha hake kato. He ko whanki kakai me ko kolosi i na ngata pe nau ilo e nau tō i he kolosi. And they only tokoni to kolosi people only. He? Because they never think. They never think to share. Ke hange ko la paha share ke kolosi. He? Ko kakai ko he kolo la hait na wanga. He share ke kolosi. When the kolosi people run something, o ngata pe ia nau tolu pe na te fu. Ke ana to ke kolo lai. So, la paha, whiri he tau kantiteiti. Whiri he tau kantiteiti. Ai ke oa toi ha tahtu tu uni mega tau to. Ko mate whekaia. Ka endele e ko e tala noa ke piko ia kau la pahasi o maga. Ke piko ia kau la pahasi o maga te au. Ka e pea mona o lau ia tu au, he? Ko mea peko sai au ke Facebook ak mam. Ke a wat ke ai. Ke si o mag Facebook ka. Ke si o he Facebook ka whai laivi ko ni mok lau. Ko ia ko kore at ke la paha ko toa pe. Mo la paha ko toa pe o ku maari atu ki haha ke me he. Wai nau whangi mo ofa mai. Mo tau to sio e u campaigni ko aha ko ho alko whiri he tau fo candidate me la paha. Mo laka mato whiri i mai tau fo candidate ka me la paha. O te mauto e o whiri ha candidate ha wheitu ko uhinga ato mo tanke vai at mo mo. He? Ato mo tanke vai at mo mo ha. Malo ia. Ka kua ki whare i la paha na e langa mai he paremia. Sa ia ko ki whare pe e taha. He?
tape ua pe tolu pe wha pe nima. Ka kuna whosoa katoa hahake ia. He? Mea ke mo sio kia. You don't have to justify yourself just because this balemia help with this, help with that. He? He ko paanga e ko paanga pe ha me pule anga na ton vahe ki tonga katoa ka pe ai balemia e vahe pe for what he want. He only give it to where he want to give it to. He, pak os leanga ton mai bea. O vahe bea ki kakai ko i he ene pāti. Kai whewhere wa kakai o tonga katoa. He? Ta e ofa. Ta e ofa ta e ngāri koe fu sia nā o kou sio ki ai koe fu toke tā moe fu rev moe fu hafu. He? Peu te pēki tā koe fu rev by 4. Koe hingata. Hao koe whai whekau, hao koe toke tā, ka koe kene mā a loto i ofa whakawhai whekau. He? Kene sio. Where ne palomes. Where ne palomes. Te kei kene hanga tiriwa ne palomes koe ia. Pea. Tene lava e whakotu. Paanga mei whe. Whanua muri i whe e o ate paanga koe na ke langa ke hala whakawakawa ko hao mei hahake ki nuku alofa. Paanga mei whanua whe. E o atu. He? Ke whai ake. Pea e o ate paanga ko ia. Is he gonna use it for the hala whakawakawa? Na ko hala whakawakawa e hange ko iku koe asika. Na ko hala whakawakawa e lelo tonga pe lele umea rere ma pakpake hala whakawakawa ka si te lelo katoa tai ka kai ko miha hake rere ki nuku alofai. He? Ka kai ke mo ai pe pao lele pe hala tau wha o aloi ki koro. Koe mea pe ke tau whai wha au ni whakalelei. He? Tuko e ofe tuturi e hala ko mea moa ume po uila. He? Mea moa ume po uila ko e hako tuturi i he hala. Koe ha oho vale he ka mea lele. He? So, why? Te mo kakapai. Ilo e hala whakawakawa oku kei tau kakapai. Tonga will get to it maybe he 2050. 2050, peto kia o kia. You need things me kiristahi ke aski olo. Ke rere ha mea rere o kui ke te mapaki hala whakawakawa. He? Unless te nau tana ki katoa e maka o tonga tanoa ke fu waha atahi. He? You cannot do that ki natula. He mau e natula. So you have to use uka mea moe sima, moe pou sima, he? O atu mei muri ki tonga. How? Money. Koe hangai contract ko ia, koe hangai tila ko ia. Tuko tila truck kanu kuka ha o tila e ngai mea ko ia ke au. He? Ke au. Ko rea pe fo ki au. He ko sio hanga tona pasio ki ai. He? Sio hanga tona pasio ki ai. And the people of surrounding siana ko ni are not very good people. He? Te manato e taimi koe lau koa neti. He? Minister police koa neti. E no fo ia kakai ko ia neti he ngai ka koa neti. He? Mo no fo ia me kakai ko ia ai. Where is neti now? He? Clive Edward back to New Zealand. He? Os whakatawa ne u api e nai New Zealand. He paanga mau me whe, paanga mau me tonga. He? Hau ia no foi muri. So now nuku. Ko kuanga ko sio at koe ki ai. Hanga lau. Ko nuku kawa nuku ia he oho vale. Oho vale he nehe. He nau mata, he nau nobele. He? Oho vale he nau nobele. Koe koe mena nau tupu whakaholo mai mo ia. He? Oho vale le vai ia he ne nobele. Ne mau koe ai nobele o ne pehe e ia koe. He? Use it wrong. Why? Because of oho vale. He? Pea pehe. Alot lewa mo tau kau. Kakai koe me hea hakek nau oho vale. He? Nau oho vale. So, la paha. You get yourself up. Tu uma e tau kanti te iti. Tu uma e tau nobele. He? Kau la paha ko toa pe koena o ku aia ke nofo ko sio whakawavaha aki a kapelan mata. He? I he fo hingoa kapelan mata. Awhi ke he fo hingoa ko tongo.
He? Awhi ke fo hingoa koe tongo, kai os tau tala noa. He? Os te tau tala noa, te tau toi whakawhihu, pe me tau ha, mo tau ha. Taha ko toa pe connection i e fo hingoa koe tongo. Ko ilo pe ko mau tolu koe kau leerea, he? Ko ai hok whanki kasi niau, nau rofu nau tauria. Lau mai ki a ka pe lan mat, he? Lau mai ki kau patoa, he? Lau mai ki kau patoa, ka pana nau no whai tonga, koe ha, malo. Moi oho ai patoa teke ke riri wai ha vahe a kau whai ako koe GPS a mo kolisi, he? Vahe he na nau koe kau whai ako, he? Ka koe nau no whanau tau kai polo whiwhisi ki he patoa. Hange e ia koe nai hanga he patoa ka ase nau paskala. He? Hange e ia koe nai hanga he patoa hok whanki ka sin koe. Nau ilo le rei ka toa mai. He? Lahe nau tamai he tamai. Ko sio hifo. Ke mea mo o teke. Mo le reo sa ko o ki tonga. He? Talo mo o ia nofo i Amerika o teke nau tātai taha peke nau tu i tonga. He? Ke nau tu i tonga. O ia teke tu, pa toki o ia nofo lau mai ke patoa. Lau mai ke patoa, sio mai pe mau ta utat ko toa he patoa, ka pe mai pe. He? Ka pe mai pe, mo ai mo whanki best pulo a ho, lau holo he ukulupu koe ala paha. Mo pe mo tono vi Amerika, koe ke mole mo mea mo tori tonga. Tu pe la paha ia lava pe tongo o whai. He? Lava pe tongo o whai mea ke tau whamiri la paha. He ku mau ilo. Ka hoko ha mau mea he la paha. Ko he tuai. Tongo. Ilo e whai hingoa tongo, ai he whai sino ka pelan mata. Ka hoko ha mau mea i tonga ka nai, kai ke mau whiri a ka pelan mata ka pate o ngā ilo. Wai loi. Te leo sa tonga tu e tawhako ka peli, tawhako tongo tange, o te alwa ia. He? He ita ia iau. He ita ka peli ia iau. Ka te hea tau kia, o te kalpoi kia ai, hina ke ke mnau pēmena mena toka hako. He? He ko awe ko lava tu pehe. Ko awe ko lava tu o pehe mai. Ka pam na ke hako tokon maka te ahi, o te ala ta taha tokon nem kako. Kako ilo ako i kisi anai ko ni ofa pe e tahko tope. Alo pe mono hingoa. Tu hok tu aha ko tamai ki ai. He? Alba le a mea, os ilo pe ako tongo tu ma back me from behind. He? He koe ha, koe hingoa e tamai. Pea ko mo tolu ka toa lewa koe nei family e tamai koe nei lapaha. He? O te mo te whakau kau ke teke ho eiki. Talo e tau tupu mo e tau teke ho eiki. Mo e tau tauhi eiki. Tau ke no peta toi lapaha mo tau ho eiki o tau ke tauhi peta tau ho eiki. He? Ai tau whiri whare a rea tau tōruia, whiri a ka pelan mata. He? Mo toke o mo tōruia hiki tu. Mo ilo ka hai fo irea koe tu. He? Koe tu nei whau he siana koe ni ene kulupu koe tu. Koe timi usu. Timi lau puhi vere. He? Timi puhi vere. Ka pau lewa? Nai uhinga ko mou foki ke tuku ki pou no tuku ki langi e tupo uluaki atonga. Nai tonu lewa ke hui koe ha. Team koe T-K-L. He? Tuku ki langi. Mo whakaukau e mea mou lere ai. Koe tu stand for team usu. Puhi hoe. He? Team puhi hoe. Kako mau lere ai o ai koe tu mei fe. Hey guys, think. Amo fe la, amo foi mata ilo. What is tu stand for? Ka pau o ku mau whakakaukau warere. Ai pe koe hou eiki mo tu. Koe he koe teke hou eiki. Kako mau ai o lele ia tala koe o mea e tu. Hei!
koe tū, koe fo i rea, koe timu sus. Mo iloi, o kou alua hen he mea ai tū hen. Wai, he koho whamile o tamai o nau whakawhi i au ke walkia. Pau alua, nau alua ke alu pe Australia ne mea ai tū, koe whakawhi au he sekretari o tū. Ke alu e patoa Australia, o alua i kia. Ko ala kia si o e whakakai la paha. Hoto whakapō he o he mea ai tū. He, koe ni, o whai e mea ai tū, he toko naku i ka hao. Pea koe whine motua ko a ke sa toki. Koe mokopuna ia uka halala mei wawa. Ka whahu ia hek tamai. Sino ek tamai. Mei wawa. He? Ne whakawhi i au ke along ke mea ko. Ko along ia he koe mea ia a ke sa toki. He? Ko ala koe mea ia a ke sa. Ka te along wai. Ka koe mea koe ki he ku alu, ke kau, ke community ko ia, pe koe kulupu ko ia, koe fo ilea koe tū, I have to think again. Koe hae uhinga ku alo mui mui he mea e tū. Tū, koe tuku ki langi o koe ke uia koe tū. He? O koe ke uia koe tū. Lawe ne kau whaiwhe kau moe kau poto. Na o tū mai koe o tū, koe teke hou eiki. Ai lewa e liliu lewa ai fo idea ke teke hou eiki. Kai o te mo ngau e ake fo idea koe tū, he koe uia koe timi usu usu. Usu usu for me, myself, e ilo koe ke he fo idea koe usu usu, koe puhi hoe. He? Koe puhi hoe. So guys, kakai tonga, mo ulo. He? Mo ulo o sio. Koe ha ai me aku te alo mui mui ai. He? Ko mui mui whaka he patoa, ko e patoa ha aki au. He kai ki toi loia pa ko alpaka wheitu o stua te fwoi patoa au lae. Ko alpaka wheitu i Australian, kon sio mei pēta haka te au, o stua te fwoi patoa au fwoi lae. He? Pa ku iai mo pao breakfasti, so pao breakfast together mo e ku patoa. Ko alpaka wheitu o sio mei pēta haka toka te au. Ko stui lewa fwoi mata sio ata ke ui ke usio nga tona ke ngai foi kano e mata ko nau sio ia. Nau sio ia ko hiko patoa. He? Toko homo nofo mato whakange patoa ko patoa, it's already a party demokarati. Otu motua ngā wha. It's a political party i Tonga. No one can change it. He? Toki alwa te ha ia ki Tonga pa patoa was already there. Eh? Patoa was already there. Was there back from the 80s. Whatever happened now, it's just starting now. Everything started just now. Eh? But Patoa was there from back from the 80s. Eh? But everyone can say all the bad things and the stupid thing about Patoa. Eh? But the aim, mo taumu a koe e patoa, it's a really good thing. Really good change for Tonga. It's just the people of na woko kau he patoa, na make patoa look bad out there. Eh? For example, koe hurt lai da o e patoa, for ngau e kona tirila na e whai koe he tong tupe. Koe moweweu lahi taha akanga ia, o e kau poupou koe e patoa, koe fo ngau e koe tirila na e whai he tong tupe. He? But, he kake tau nofo ai. He fo mea koe ia, ko pako tau ngā unuki mo, ke tau mawahe me fo i loa koe ia. If tirila choose to sit i fo mea koe ia, then that's her ngata anga is there. He? Hangepe koe ni, koe ka whakafofonga. Fo i mawahe koe hasi aosi, na e maweweu lahi ai. Ai patoa. He? Kana i kai ki ta utua se misisi, kana i kei strive to work, to let the patoa go through, to keep going. O e tā koto mate o hange koe rea koe tu ko os ko mowete patoa. No, e mowete tu uia because two is nothing. Eh? But patoa cannot be destroyed. He oso ko ia ka foi party demokarati i loto wharearea. Eh? Party theory, political party i Tonga.
So a lot of things has happened in Tonga, but we need to also adjust. There is some weak point and there's some strong point of Patoa, but Patoa still walk through. Quite big I thought disaster will come through, but Patoa still walk through. I think a disaster lahi tako na oke Patoa si pekia ko akris pohiva. But it was still going through. It was still going through. Ya ye whiri, who my God e whiri ki he loto whare e patoa, ma paki atoe, ma paki atoe pat, still, koe ka whakafofonga toko lahi na nau ke puke pe patoa, lue pe. Ma ten tapu eru. Se misisika, pensi mani fifita. Saya moi hao. La a mai ko toko taha ko ne nofo a kokuloto al osaline maas. I love this woman. She's so, I don't know. Time of lea ai o lea. Ka ko ne ngawe she work whakalongolongo pe ne ngawe. Moho no vahenga. I wish na hawe fine loto lahi be mo poto be mo loto lahi be tuk mai me tonga ta pongo fulu. Ke hoko ko whakafofonga whalea rea ma tonga ta pongo fulu. I wish ke toko lahe ka kai whewhine ke nau kamin. Wea o ko whanongo au ki he lea a kau. Ka kai tanga tau nau pe no e mo veo e whalea rea. Ha hue ka kai whewhine ke ai. Of course. Ka ke loto whoke ka kai tanga tai ke ase a kai whewhine. But days will come. Ko kau pare mia ne ufonua ko ka kai whewhine. So, the future o atamai ma loto lahi ange ka kai whewhine ka kai tangata. Because a woman can be atamai mo whae ki hene whamiri. Back in the days, ko tamai, ko supply aya o whamiri. But as days come, ko sia whoke whae ke whakaofa e tamai e ne alpe ke ngā ue mo ka ta utu pe whae. Taimi ko na malanga e whae o alo ngā ue. Koe ha. Lava he whae, lele ngā ue ho wawalu, lele mai, lele ko whawofua pe ki au. Ko lava le lei peo, lele ngā ue ho e taha ue, ep ngā ue, ko lele mai, lele e whanau ue a kapulu, lele mai, lele mau me, ko toha mau api he, get everything at home done. Ko mali, straight, 8 hour at work, come home, moto tapiri, shower, dinner, relax and watch TV and ready to sleep. Where I can, I go to work, break, ko lele, drop e whanau ki ako. Ko lele ki ap ngā ue o ngā ue, tupe ako, ko turi e kaure kaki api tupe ngā ue. Tau e peko ia lele, ave whanau ki akapulu, ave ki ha, ako tāki tā e tamata. Ave ka tō nau tō, whakamowhere mea ku nau kawa. Ospeko ko lele tāna ka tō mai nau tō, pē mai ki api kuki, ai ha. Ka ke lava he tamai o whai mea ko ia. The dads of Neos Pepe ya going ngawe full time of enough money to supply for the family. For the family, and then ko me ale vai fai ko whakau ka paanga ki he rent, paanga ki ha, paanga ki ha panke. But taiwi ko ke whai ake ngawe o whai aki toko taha ko o kuha. Lere ki he, lere ki he, lere ki he, lere ki he. So that's what everything it changed it tonga he albeta mimo loto lahe ka kai whewhine loto lahe apita ka kai whewhine ia. So I admire Losaline Maasi from Tonga Tapunima. And when Fane come up, I really believe Fane can be a good person if Alea. To kepe va la volo ka bo whatever. But in Whalealea, we need people that can speak their mind. Take your vahenga's heart with you to Whalealea. And also when you get to Whalealea, also everyone in Whalealea should work together for the country. Not for your vahenga, but for the country. He got budget come for the whole country. So that's what everyone should think of. Ko te wene tau whiri whalearea, whiri whakapoto-poto, os lea mai be.
sorry to say e lea, he, pa tō wholofola e tui o pehe mai, whili whakapoto poto. Whili ange ki whalea rea haka kai lele, haka kai lele, ka kai whalala anga, he, you don't need to be a atamai poto, toke tā, ha, mo ha, mata tohi ha, and whatever, and you can't go and do the work, he, ko me eke whai. Sorry, o ku kaike anga whakatua e ko tala noa pe mo inu, but this is my bar breakfast, eh? Mo mama na tu i peko tahine lea. Tahine lea, kahin tala noa, koe ose ne hoa e ua ne tala noa, pao peke ane ki ea ke tō kono kete, eh? So you guys, think, la paha, think. Do everything for la paha. Eh? Ka kuiai ha o family ha hake, laka ki o family o malanga e nauto. Eh? Ka whai ako mo ka hāfua me ha hake. Manat, ho fo i tuunga wahenga, na e nofo i pāngai whiha ngofulu, na e hiki ki pāngai whiha ngea au koea. Eh? Na e hiki ko a ho tuunga wahenga ki ngea au. He? Ko teke a hai, teke a patoa. So, taut whakalongolongo peko o teke ho haa koe kempeini, ka ke kātak mua he ahwhiri, o ke laka mai o tiki e foi whakafofonga patoa ko ka pelan mata. He? Ko ia. Lava ia e ki laivi he ahoni na a o hoa tōru. But anyway, as long as I'm down no me au. Pakapau lewa kua hataha sio mai ki laivi ka ni ban pe mai, ko tala no me mau taimi. I don't care. Ka ko wilo ma ho ko iwi me ko ine me ko ni pa ko fe ma ki ta no me au. He? Ka owa na ha o ta o to lau hoa. Whai ata fu inu waine. Kai atu ma fu me a kai ngā puaka. Pea to e kape ki a hai, mo kape ki a hai, mo sio hivo asma hai e kuki laivi, kape i atu, he? Ka. Te ha peo ia, whai ki laivi, tala noa me a aonga ke mau kolo koko la paha, where ka kai ai, Manau ki me i eiki si pehe, o fusi ia lai pehe. O si fusi ia lai pehe. Ko ia, ko le at ka mautor la paha eni, la paha. All the way from La Paha to Eweki, if you are La Paha, and if you, whoever you are, you have a little bit of patoa inside you, na e ai ha o kaunga ka akiris pohiwa, na ia ha o kaunga ka akiris pohiwa, tu mai, whiri wharea rea, whiri ia ka pelan mata, ko e whakawowonga whikaua, o tongatapu hongofo. Tonga tap hongoful mo mai ki ai o whiri ia ka pelan mata, he? Ke tau almo i kōnga. He tene o mai ia ka tau tolu, ai ulunganga whakawhonua, pea moi ulunganga o e generation ko e o oku, he? Ko lai mama a whakea ia ka pelan mata. Lai mama a ia ka pelan mata. Ka oku, taimi ke tau whanonga ma kuonga. O na pe mā tako whi pālang, ia ko pālang, ko no whai mūri ape pālang, whanua pālang. Pakapau lewa mo sio mau ki laivi, pēr mo lau maka te au, kai keu atu ki awai, kai keu tau ko mo lau mai he tau mai ma kosia ia ki kau, ki whai motoa i wae. Pe toi li riwa hoku lai ulua lanu kurei, Pe e maai hoku fo lipstiki, ka. Tala noa pe awia.
tala noa at pea ko hinga. Ke ha ua tu pea ki me a ka motolo. Kau lapaha, kau tonga, ko hai peo si o mau ki laivi. Hopefully, o ku ke ako ki me e taha. Me he ku tala noa. Mo e ku pau breakfast. Me a mau inga ke tau tokonga e tau mo ui. Tau mo ui lele. Ke osea te tau mo e tau. O tau mo ui lele. Ka ua na osea te tau. Mau tau to he kauti. Mau tau to he suka. Mau tau to he toto mao lunga. Ko ta e tokanga i e tau mo ui. Ka tau BBC he o. Lere he ha, moi ha, moi ha, moi ha. He moi oho vale si o ke mea kai ke he. He o tau toki lere o kai be oha. Tupu laki pe tau si nofo lahi te tau mai whare ki tau nofo e. Ko e kou ofat ke taha katoa pe, kai tukua e ku ki laivi, ka wafe ki he to wako, ko wa e ki telefoni ke pāpahi ia, he nau whenga mai, ke tala noa mai, pe o whai mau whakataha. Mosio ke tō no ko e ata mai e ka kai tonga. O tala koe mau Facebook, kai mau kulu. Tala e mau tutu uni. Nau ke lom mai pe nā toi telefoni ke tala mai hamu. Kai, ke nā whai mo tū ko lunga, o lere os me ki apini koe tāne ta haua. Manatu, koe whakataha e ka tonga, pe a taimi whakatonga pe. Tika e ompe no whai whanua muri, kau ke taimi whakatonga pe mea kotoa pe. Koe mea ia koe o ko. Whamaloat ka mo dolfu a sāpati ko ni ho mo. Whanonga mai ki hao mo kuki i laivi, Mahu inga, ke toka ngai ho mo ui, ke mo ui lelei. Hoko at lewa hao mo ui lelei, te ke mau ai koe ha maha ki pe te ke mau e mo ui lelei, ata mai lelei, ke whakakaukau lelei. Whakakaukau lelei. Pake mo ui fia. Pa aia mo tuko e tau nofo koe ke tau nofo, he fo kuonga koe ka tau move with the time. A sapate he, taimi koe sapate, pako tonga uke pehe pehe tonga sapate. Sunday, everything shut down. Ka koe kakai kong nau nofa nau api, tā tāpe nau whangi mea lea, ai mo ki fo i pia, i nui sapate. E he longoa, osko iau hiki ato oki ana eu, e lai, hai whale atu ai riku, but still it's a Sunday. Pako au lewa, kok mea kok whai, kok lai vea tā noat ka mautolu, ofat ke whai toka ko loma, ke whanga kui, whanga tamai family ko toa nau tatoka, especially my dad and my brother, na tatoka i loma ko fusapate lot ki loma i la paha, na ton ke whai sapate wiko si, but because of the lockdown, o delay me ki he ahon. Whai te kau fufua lot ki loma, o whai i he ahoni i whai toka ko loma i la paha, so ofa ki whai toka ke family ko toa nau tatoka. Ofat ki la paha ke taha ko toa pe, ko āpea pongpong o breakfast, o lai viat. Ka alo kumi ia ki fo i lau he Facebooka, ka alo kumi ia ki fo i lau he Facebooka ke tau noa pongpong. Mo pa breakfast pa tok lele ngau. Okay, go ofala het kamodo, have the rest of the afternoon. Here, everyone here in Australia, have an awesome day and stay safe and stay corona free. Pea ofalahi at ki tonga, ofalahi at ki tonga ke kau whakafofonga ai whalelea, kau whakafofonga ai patoa, core team, ofalahi at ka mautol mo whakamono i at ka mautol sapat whakaos, pea teu ai whiri whalelea he atupu le rolo, Wherever you are, ofat ki a koe mo family, kau whakafofonga whalelea ai core team, pea mo kau whawhawhonga wharearea ai patoa.
Same to see our see and say on the other side, we kaukanti deiti ko ia ko ofat ka moto. This is the last Sunday before the Whiri Wharearea on Thursday. So ofalahi at ko mo ngai fofonga mo ngai whamiri kotoa. Ofa big mo stay healthy, ngahi mali ke toka ngahi ho mo ngahi hoa ke nau mauha mo uilelei ke au ke ahatopu le lolo. And campaign with God. And also, iai pe iwi whakaotua ki lispo hiwa e mui mai a mo tolu. Mo tau teu whiri ke ahatopu le lolo. Kainga patoa kotoa i tonga. Tui ho patoa hat o ke almo ia whiri ake. Tonga kotoa pe. Nā ke whiri he tau ko o si i he patoa. Tu moia o lue moia ke whale whai anga whiri i he ahtopu le lolo o e weekend. Ofat ke taha kotoa pe. Hopefully na mawo lotua e tau teu whiri whare area i he asapate koe ni. Koe asapate whakaosia. Koe ko ofalahiat ke fofonga o e taha kotoa pe o ku kantiteiti mai patoa i tonga. O what ka mauto he kou ilo pe tau wahe pe i he loto tatau. Neonga tau tu kau hala ke. Patoa hae ka koho tau loto i patoa. Nā tau tu pe i he mea e taha. Tau whanonga moia ke o se whiri wharearea ka tau toki re-adjust. E tau mua ke tau lava. Na a lava. O tau tu whakataha. I he mea nā tau wanga he tu wai. Ka ua he aina hanga na tula o wahe ki tau tolu. Moi tui, moi visone na tau maa. Ko i ko ofalaheat ka moutou katoa. Have a good day.